Thobela ba gesho ba ne re tlo bolela le hono ka evangeli ya Johane. Evangeli ya Morena Jesu e moetšego ke Johane. Johane ya ngwala o ngwadile ka Morena Jesu bo yena. Johane o bolela go temana tše ntši tša gagwe le dikgaolo tše ntši tša gagwe. O hlalosa se le gore Morena Jesu ba bolela ka bo yena, gore Morena Jesu ke mang, o tšwa kae. Ge o bala mo go Johane mathomo ke mo go tsebišang gore mathomong go be go na le lentšu le leng gore le be le na le modimo, ebile lentšu le le modimo. Ge o bala kwa go temaneng ya 14 e re yona lentšu le ile la tla ka senama. E bolela ka Jesu gore o tšwa kae. Ke mo e le gore re kry-a gore ke Jesu yena pele le Abrahama ba gona Jesu ba le gona. Ge o batamela kwe go temana go kgaolo ya 14, Jesu o bolela ka gore le mafelelong go sa etla ka moya o mokgetho. Amen.